TV Badwam ena Ocean Adom Afisem say ahosepe awode abreye na no pay me won komo tietie bi edema Shannon so say a circle ya ye kwakodi nkomo bebre afa ye taxes ho spare parts boy den flood den fin queen enti team no edikan e wo ho dadanti e beko wo mo ho de edu so de Ghana Medical Association members no bi e wo ha me wo Dr. Richard Salome we acting general secretary GMA na fe Dr. Hilda Boy wono so ye member Ghana Medical Association and bano pediatrician so a odamufu ankwara ne de wo mun nsam no dana koma so pa Shannon so say Ghana Medical Association 123rd annual lecture no ebe baso nti ebedi ho nkomo kakra na fe nkra ne cancer ho asem so ye ntie bi na emoe na adoso penifo me mmakwa ba mo ye fa doctor for de ye mudi mo time so nyame hira mo papa mamemra Dr. Richard Salome ho GMA mo ba be ye mo 23rd lecture no is about there echiamotiefu enyina na Ghana Medical Association afibia no ye dwendwen nsema ekoso wo man mu especially ye kan ye pomodi mu nsem na ya hwe ne ha adwenpa ana bibia yesusu se ye ka ho asema ebeboa ma yakoye nim kakra na yate ye breso ne niema ti afi ye hunu se kokram yare a potokasem ye friend of cancer no kone nim pa yie nka ntete na enim se anka sebe omo mfi akoye nim omanyi kakra na ye ta ha mo na nso ye hu se mmemu a nkola penfo nyina nya bi mpempi so no omo benya bi no omo ba no na akonechi yie pa enti no afi ya to ya dwen mu se eno ho asem na ye ba beka na ya team daso no ye say the epidemic of cancers in Ghana, improving access to prevention, early detection and care. And you know, ye cancer ye betimi esia no kwan, ye maybe betimi ye si kokram yare ho kwan. Na se wentimi ansia no kwan na se banso a se na be ya obetimi hu ne ntem. Hu ne ntem am pempi no ya date mi to asie kra. But pempi no ye ba na late. Na ye adwendwen so binya kokram yare a niema ofamu ebi wa ye ka obo nti obi oditenafie ebi wa na ebusuafo kwa apo no bi hu ne se sebe cares bi na dane so ana se boni bi na waye nti no omufa niema bebre mu nti na ye badwinwe sa niema ho enye lecture keke ye beto no so am so wo ko we de ma men ko Dr. Boy ho no ye pediatric doctor nti ye hwe ma men gina enkura no so because ye si enkura na no kwan a onfa nyini aha nti ye hwe cancers enkura de was ro Ghana hana ai ade a was ro na yen a ye work on a teaching hospital no afibia no ye nya be ye nkola 240 omo enya sa cancer ni bi afibia 240 be 240 no ye kolebu but nationwide there we expect nkola omunya 15 years no be 1,000 to 2,300 of them every year enya sa cancer ni bi na first ni de bi akola ni yare abaka say ebe yi na bibia obi ani madekro basesia no yetumi ehwehwe mu ehu se ebia eyesa akokram yare ewe na eya akola no na ade ba akwa yehu nso yenim nso ne se akola no yare na oba ntemu a etumi bua ma yehu ade poten a eye no ama yehye edro wasa yede ma no anase ebia operation impo na wasa ye ya yetumi hye ase ntem na akola no ehu aton esanse dodo na ade a yebetumi aye bibia fa ho se cancer de mpempi wote a unim se eyowo na eba na nso so nkola ne de titiru se yenya hu ne ntemu a yetumi so ano ama akola no ehu ebeto no ye wo nkrofo bebre wo honom a omunya cancers ne bi asemofra na nso nyame adom any treatment a omogie en omo ho atom a omo ye adwuma ebi ma ba ye kan cancers no se doso ye he pa na ye common wo kra no ho all right
commonest no eye ni aye friend no leukemia. First no na ye lymphoma but sisi ade ni edi kan pa wo mu ye leukemia na leukemia no eye kokram yare a ewo mojanim ana cancer of the blood eno na ye leukemia no ena ye wo lymphoma no so lymphoma no eye lymph node no ena cancer no abom ana ejwa won se nkola se wo hwe omo abodwe na se a enioma nketinkitin bi wo do nsafa wo ba na abodwe asisi akra bi a wo be hu se bibi wo honom sa nketinkitin but nkra age be no na me starting enu de be 3 years mo okra wo betumi so what age into 8 years 13 12 nyina o check ya benya not that okay ne woman is obia wo hono sa adwa na wo hono obia mu eboa sisi tse no ebi wo ho na nso ne mpempi na enye kese ne nti no ontimi o press be ha na ekọ a obehu se ebi sha na nso hu ni ye na nso se kokram yare ko ana se emuamu bitimi kodidi mu a na timi ye kese bi wa na ye oya ema ohu eno pa eno no ye pa che no okay obehu se bi obi wo ho a na bodwe no aye kakraka na panta na ye fe njemre kutu nana de bi jemre kutu ye ma you different jemre kutu ba virus okay eno ye different but we ni de utimi hu se dompe ni nyina nso aye kakraka ena to da bi ana edwa no ahonhon wo omokon ho kakraka enye adeketo a ye de bedi agro nkola ne bi wo ho nso so a bibia e fa no retinoblastoma no enu de cancer eye omo ani no na wo behu za akola no nani no kala no asesa aye te se ejamu ani se wo se ejamu akani ato nani ne so a esesa wo hu enti no retinoblastoma no ade a eye nkola no na eta affect any baako but ebi mu wo ho a etumi affect any 20 se wo akola wo fie na nani no hunu na ehu emfa ne ntena fie fa ne ko ayare sabia na ye hwe ebi anya ni nyina na be cancer but ebi mu betumi aye cancer etina just say this year no lecture na be baso 23rd lectures na GMD ba no focus ne ye cancers in general general so nkola benya omode ma no benya omode breast cancer cervical cancer then the obia benya ne de mema no nso benya omode prostate cancer obia na sani okan no enya se bia ye dwene yare no ho nko a but ye dwene yare no any other factors to say bia sikasem obi yare a sa cancer yare se wunya no matter what salary bosome no nyame ampata enso hwe esanse treatment no e wosoro pa afa yesi ye de ato NHIS so eno so sesi etesen enioma ni bi cover enioma ni bi cover enti no se yare ni nya beto abusu animu a edio how be panti mamemra ene memra Dr. Richard Hona ye hwe enti at the end of the day and at the end of the lecture no e dey na pese achieve send me kai no first no edin de ye de atoso say lecture but send o chiro no apart from lecture ye be ma no ye wo nketahudie ti sese obi a wafa cancer mu ete hobby doctor o mo hwe no ete hobby national health insurance ete hobby and obi nso fi ministry of health ne ntia make asisa nkofo nyina so ne say ye ka omo a cancer sem no efa omo nyina ho na ye ka we nyina ye ka akosi se mpempi no GMA yes public lectures na ye ka na advocacy ya de a ye ka esi so mane ma pi esi ye road traffic accidents hun sema ma changes aba we no ye ka se ne be ya ti se ne NHIS a started ne ma ye ka nkola cancers ne bi aka ho ayatin so se omode memma cancers ne bi ka ho no ye be se ne ma pi no e ba so se ne be ya nkofo bre a omo bre sika sem ne sa ne ma no e so bete because me twa no dog they said na Dr. Boye ka no ebi mu ho no ma enyo omo bo apayo ba sika nti no no tifie no oye concussions no mi ade and I think that after lectures like stakeholders meeting no e betumi a resolve this near no e bi nso ne stigma asemi still we Ghana ha no ye nimze school ko ye ni bie abade but still ano ye timi etage obi we nya cancer nti e bi se bone bi sa near ma nyina ye be cancer na be ya
Ghana fo nso beti ase se we na cancer for efemu nti eba so da ben ya eba so nena wotwe pepepe e wo moving pick ambassador hotel Accra ne ebe national theatre ho no ha nanso se wuntimi mba ho a emane hawo Oko Ghana Medical Association Facebook page ye be streaming live wo ho no enye yenkwa na ye nti Joy FM Adom TV Adom FM for so ebe streaming enu echi no omomo share ye kinemu pa ebua ye for program no so Rush Products Ghana Limited enti no ubetimi a connect online baby na ubenya akwanya ebisa nsem bi eda wakoma sonso online kora ebenya akwanya ebisa questions ubisa ye bebisa wo ho ama enti no when Friday by die enye na watch pepepe die ebe so 9 o'clock to 2 p.m. enti no mestre say onni baby akọ owo baby kokra na ofun benwa abefu fidie bebre wa obetimi ajoin etie ebe kama enti dia me ka de ato aso ne say apomode de me taking for granted and na yenye opportunity na dokotafo akuku damanese fo apomode adwuma yefo nyina na fiada te se na make say no nkono moving pig nurse wo mo ho akonya no wontime mma obetimi ahwa na live wo Facebook GMA Facebook wo ni entie bi because cancers na ye keka no enye ni nyina na yaka enye nkwahia na ye entie ntime nka ni nyina entie abobọ bi so wono ba ti fie te se de se amoka kire me se adwoa bi ni ade ye ncheck no ade we nka akote wo he ohunu cross in handwriting asesa wow hey handwriting se nya me affected oh yes wo enti sani manema we no hunu nanso nanim difo se omama omo ho kwan busa question enti menye wo ze na mini adaje na mesrew opportunity ni fia danne enne na woche se Facebook out ho e de bebro na so anya kwan ebusa wo question bia no hunu bibi ekoso wo ba ana ya mpanifo bibi ekoso ya bra bomu a ye be hunu ni se na no afia na doctor fo bi tena se no mo ka bibi we okay ma me nko check si ye ne sa I think say ya rie bebre no ka to betwa nti mo me very serious am say bibi bi o ho Dr. Boy de be so ni infancy oh yenda mo nyina se GMA de to da bia obeti GMA na se strike but ye pese obi hu say GMA no ye dwene amanfo yes Ghana for hu hia ye enti no ti bibi say it's just one of the things that GMA for ye bebre na so Ghana for nya ni nyina na am but any man strike me encourage you say eya mo ko ye social media pages we dey hwehwe Ghana Medical Association or YouTube or Facebook your educational articles ni niama ewo ho na nkrofo nso ba hot me bebisa questions ebi so kura ti me srem ebi mu ni niama nti ya mu nta yechi na ye nkoso a enye na ebetimi ayaboa oman no amishamo yaminsha Dr. Fompeni for pa mu ni bra ma ba ha nyame nka mo ho ate yadam asenti Dr. Richard Salome our acting general secretary GMA and afi Dr. Hilda Mantebia boy me Dr. Papa adwuma no dana kuma so say nyize ni awo enam ni so wo ye no ma me guess say na adwuma na wa ye hot ntiana wa ye slow na so to one wa fro no asend afia ye treat we nti doctor ya dana sema me ye ni team no ya appreciate na pa so da yakuma so pa wo adwuma no what you say too much the bia ba be president wo mai mwate ese enya doctor president yare bia to betwa Dr. Hilda Boy dana se pa nti ye nyina no so ne ene wo mo nkomo no yemfa ensi ha wo be sorry de na birthday celebrant no so e wo ho mame enna aboafo yi asetelma say uye free anu wa kire me na afei wo mo tumi aye because wo mame hwe de ekoso tell ma no Dominion herbal powder yeda wo mo ase papa ye herbal powder boost your immune system no de emau yare krankro bia mesro no bi ne wo hia no so hie kakra na anope wanum bia nsa na obedidi adwubenso wanum bia nsa na obedidi ye wo ointment ne so e wo ho honam tutu kotodwe wadane mu ye code se a wote se wote pain wo wapo no so a unya ointment ne bi na de atwitwi frɛ 0543 158195 0543-158-195 and 0249-591-843 0249-591-843 Repart Ventures ubenya binana boache herbals Angels Herbal Shops Ashaiman so Ekus Pharmacy Tema Little George Health Shop ubenya bi
Kofo Duan so ye Gapson Pharmacy, Delight Pharmacy, or Hinana Heba, Uskubi Pharmacy, and a Central Market in the Shenimusu, and so Tony K Pharmacy, Achemoda, Nana Ya Provision Store, and a Kennedy Drug Store, so many Nagiza Pharmacy. Wunya mfie du mienu ba forma wo nyusu product ne bi oba wonye manase wo batia no fo no so nyusu ebi mame ntwa me homra me ba meto aso.